uria tuma na andu a boda boda riders a Kenya Central ngiri imwe na twada ndi mapromisete kuma train niturathire through process ya tendering na the winner arakorwo ni AA of Kenya, that is Automobile Corporation of Kenya, na twamabira guthomithia anake itu na niguo mekorwo magika o mwaka thaici twina andu ngiri imwe na niyo meguthomithio nginya maheo nginya provisional licenses na above that niguo marete reflector ndamahe na tondu tugithoma ndeka ko ina reflector na nginya still ni ndapotete ku negotiate na tukabeo helmet no helmet itire igana twamba kumabe helmet 500 na ici ingi ni nguthi na mbere gwetha nginya make sure othe ni mona njoke juri ara mateno na kanya ritari next time niyo ni ndingirendire tuthomithia andu othe atago no resources tikitekera so twarikie na ya 1000 tuzo twambiri na ngi 1000 to make sure mundu othe wa rider Kirinyaga Central na ya license na ya license njega na license kana training iratambulika thini wa to Kenya lakini the other na o mundu twambire na milioni 5 na magana 450 andu ngiri imwe kundi komuni o mundu ni ngiri 5 na magana 450 na cia tuka broken down very well kwina cia training kwina cia licenses na ni very clear na record ibana ngombe niguo muone uria ibana. Hii ni kazi tumekuwa tukifanya across the country tukitrain watu wa boda boda. Nataka kusema hivi kuhusu AA. AA is affiliated to FIA internationally. Kwa hivyo wakati tunakuja kuleta standards za training, tunaleta standards za international standards katika training ya boda boda, training ya watu wanaendesha magari na training yoyote ambayo tunafanya hata including defensive driving. So wakati tuna train wana boda boda, hatuwafunzi tu kuendesha boda boda peke yake. Tunawafunza pia defensive driving. Tunawafunza pia road safety training. Tunawafunza pia mambo yote ambayo inahusika kuhusu barabara, kuhakikisha kwamba wamejichunga wao wenyewe, wasisababishe ajali ambayo inaweza waumiza na wasisababishe ajali ambayo itaweza kuumiza watu wengine pale nje. So tunawapatia training, tutawafunza wajue kuendesha bodaboda na wapate cheti, wapate ile license wakati wanaendesha wakibeba mtu watakuwa wako sawa. Na pia tumekuja na helmets ambazo tumewaletea kama hii mheshimiwa ambaye amevaa. These are European standard approved helmets. It is not heavy, it is light. Inakubalia hewa kuingia katika kichwa wakati umevaa, haikufuniki kabisa. Inakuruhusu pia unaweza kusikia wakati unapigiwa horn, inakuruhusu pia wakati unatembea wakati kuna jua, you don't get sweaty inside. It's European standard and it's very safe and we are looking at being able to provide these helmets at affordable rates in the country. Bere vingura utarari na such a training andu a boda boda ni marakoretwo na mathina maingi muno tondu mostly mundu wa boda boda angika accident onakorwo ni auma on the right mundu ri onge ni auma on the wrong mundu wa boda boda ni kuroraga nundu wa ndena document iri bataranagia cia ukorwo barabara iyo ingine ni gutuika andu ni megukwimenyerera muno nundu one ni twagia na chance ya guthoma andu ni mekumenya the traffic rules iria buria mundu abatie kuvuthira bara wega abote gwicungana cunge mundu uri onge still andu a boda boda ni twacokia ngatho nundu miaka iria ingi twanakorwo na atongoria tutire twakorwo na mutongoria ona omwe uaneciria andu a boda boda ta buria marecirio umuthi tondu twanakorwo na atongoria angi twanathura angi ndigo magitwa arutani angi metagwo mainjinia lakini bingura turagire na mheshimiwa munene wa Mbugu ni areciriria andu a boda boda na njira nene na arauga atasimama na wao tondu aingi maroneka ta andu arikare yake tondu already ni mundu arikare yako kwa hivyo twashukuru kwa hayo ndambe twako tuna mathina mingi mabara twacemania na borithi twatura tuguruka undu wa thirikari tondu uramenya wanyito utena license no nginya ugatwara igotire no penalization nitugucogire mheshimiwa itu ngatho tondu ugu atwikite na muradi ugu arawambiririe nituguteithika na kindu kia bata muno thini wa muturire witu tori nginya in future tuko tugitithika wega na muradi ucio wa gutwarithia bikibiki na nitukenete muno ni undu wa mheshimiwa witu wa Mbugu ni undu wa gutwiciria wa Mbugu akoretwo arutite wira mwega muno miaka 5 ethirite na nginya hatukinyite
nä tå rona wä ra wake nä mwega tå koretwo tå gä tengerio må no nä borithi tå tä rarä na licenses tå tä koretwo twä mathomu tå rabatä kaga ngari ovio ovio no rä u nä twagä na kamweneni katä rä u tå gå korwo tå rä andå ogä tå rä andå athomu na tå menye kå rå mä rä ra mawatho ũndũ ũngĩ ũrĩa wa bata nĩ atĩ Wambũgũ arenda nginya kwambĩrĩria kũnyihia corruption rate tondũ rĩu tũranyitagwo ũgakinya no nginya ũngĩbaka borithi no nginya ũngiuma kĩndũ nĩgetha ũrekio no rĩu nginya hau twakinya tũgũkorwo na licenses tũkorwo na helmet reflectors nĩ twabewa rĩu Wambũgũ Ngai aromũrathima na nĩ